bia obi esabe obi create me e she da ka aboa no ni nyina esabe poison aboa ti the person ka kopem ne say ye hwe ye didie yi a because near yan nyina ya pomu dis ye kan 1000 years cry is abase e benya ahoɔdene is abase e benyina che ba anya se ye nyina che kwa onyini cha ya ahoɔdene dey but se ye ka say obi 70 years ba one ne ho yare nko a obi 70 years no odimu e mu be 30 years na yare my Empress odi 70 years so e bu 30 years there odi yare yo da so ho konkon ho sa so the HH ni ekan sa preventive medicine we no se udi so a e be bua wo ama watimi anya akwa ho san ene apomodin ene ahoɔden odofu ei mi mpa ye se ade nyine ensiuye na nya ahoɔden se die mpo asiu kraye no te John verse 2 sa na anwasem bi wo yanko adwa ko hanama yen ko you know what they say Corinthians chapter 19 now you pese chapter 11 chapter 11 verse 29 equal 30 no okay last week no you pese kan na ase na ye brainity okay as a prof mo basa na no bo ya tuja okay inti abra sister Joa anti doki ABA na ye fasa akonya we so aka yetie fo se nkwa hia dwumadie na no asoguso a wotie no ebeboa se ode wa adwen ya na ode wa koma beben dwumadie hu esan se ye pomuden sam hia da bia meka ade ma banane ehojo eye yade enu nti se woni sikampo na wa hoden a to ehu dan se eye se wo benya hoden esen se wo sika pem na wo yale sika no be free wonsa nti yale de ewieme ne doctor ya adwen se miyi mpaye de ma o sa de nyina nsi yi e ma wa hoden a wo betina asase su ache na yale nnim okay until okay we bia yenko okay yenko 1 Corinthians 11:29 to 30 o say na dia odi na onom se dia ense no odi nom de atemoba onora ne so serious every say wa mu nipadua no yi so adwa pacho postka krabi Bible say enipa bia ote ase na odidi no dia odidie no onom na odidi no onom senia ense senia emfra senia enye sen ko oye no yeah so odidi de dia say ono a nipa bia ana yedi kan ka say nipadua we no wano a Bible na abeka kire ya yiwi a Bible na adwa beko ba bia obeka say sa nipadua bi ho no ma ye ye ntina wona woye mre na woye yare pi wo mumu so na because of say ye didi se ne ye pe ense na ye nom se ne ye pe se ne ense no okay o si ye mu ntimi nipa bebre na ye den yare wo ye mu ayemre adeda aboho na adeda me chese Bible cast what that is wo sa na tie na arahosam ne say hwe because of sa kwan we so edidi ntino hwe the Bible no kan Isaiah chapter 5 verse 14 sa quote ni de o him Empress okay de wo ho o say Isaiah say chapter 5 verse 14 Isaiah 5:14 etie for me na yensia de kakra Isaiah 5 yanko until occupy ko enti asamando atre na konomu ti wasi asamando ya den watere na konomu eno aye den na aha nanumu baya odeji we minimo na mi je wana she na krono nyabotere antidoki antidoki nyabotere sensi yensu bi wo si asamando aye den enti asamando atre na konomu okay na koma ba na kono se otwi nipa ne kono se ode abi ode nipa beko ena ye de bi aha nanum oju abai nanum bagaya nanu abai nanum bagaya ya je wo penipa mene openini amene na enipa no omne so akesi we nya ditiri titiri ni ani ntini aju akoso na krono animonyamfo swati ne nipa dodo
ne nipadom ne wona won ani kamu no asano akọ sisi ya kura kase sisi ya kase asante ma odampam sisi ya akwa nyame adon so wanyini it is something is so wanyini and so on say enumunya fo na eden ai yepe onya 100 years anka say nkan say ye twa adwe onya 120 kura sanka ene say ye say nkan say sanka ye ku yanim on say tie no di enunya fo na eden asamado oso na kono mo and wa bene num bagaya the feelings are there aba the feelings are there aba and wo hwim atitru ene anu nyamfo omo ye nkuro ne ye mam eden odo omo eden eko ni nyina na zedia na ha dwe ne say bi wo ho a na obekọ na wo ni 70 years no kura okay Brena enfie na nyame hye no na no kra nya den enso se no ne what a shock ne painful exist ne others no on say bra na ye hwe Genesis chapter 9 verse 1 to 3 no titri pa ne verse 3 no ya adwamba jo bi na kan ma ye bra na enam die emekan nipa ho no na yes na enipa enkwan na enenam 900 and over set Odina 112. Okay. Ni papa Adam. Odina 130. I would say Noah 950. Methuselah 969. Yeah. Oh, indeed 900. Abraham a time. And obedi 175. Okay. No cross anya bad do. No cross anya bad. Ti na sam 175 a free Noah onya 950 no. Oh. Oh no one be penny e be di 500 sa brain mu no na enam dia be kanipa ho 500 years yes dina esote na esote it 500 no na e ba 400 and e ba ya be 200 and a Friday 175 Abraham a Friday David time 70 ko na onyame nim because so onimu a bra onyame e di Israel for the free goals in Egypt Mizrem eba Canaan no sani onyame ebo ya hyase no obo Adam ni Eve aya omom enuaba no fruits ni vegetables na nanka no nana eyi omaduane no onyame de saa Israel for ni free Canaan eba da ido say Egypt iba no no person osan do ko saa tebia ni mu ajo ba jo omo ko di fruit na be ko be ba Genesis one ba ko Numbers chapter 11 verse 5 na nko so omu ni fruit na esanka saa enuane ya enam ere enka ho okay no nya pese oyi nam ede e free omo aduane mu na ema omu nyini che e say o say so hwe ayi na Psalms adua we da say me how kakra but di kan ya mentu obi ho na mentu di kan ko Psalm 105 no verse 37 no so ha na hwe say o mamu nyina onyame say na ni ba okri ni ho da no wo mre no yare wo mu o nyina wa hoden wo 37 wow o say na o de won ne biete ni sika free koi na onipa oye mre biara ni na emusuakuo mu so edi abusuakuo du mienu no bia mu no yare no ahojo so because of say na omo practice health apomudin say the Bible etie say na nyame den e kire okay edi na yare nye den eni omumu okay eti anka no nya person osan di oman we esan go back to asase no the Edenic days the time no mu na ko yi sa enam die no afre die oman ana ombe complaining David Numbers chapter 11 verse 5 ya kan sunama ye di no Mizrem omo say omo di man na ma fe de man na kura na afro omo ti omo kan sunama omo kai ensuomu na mo anu omo di no Mizrem kwa omo ka ponche koko won ko na mo no makoyi ensuomu na no mo be free no mo be omo kai ena mu na mo anu kura de 100 ka ha uni ho sa fruits on bobo so no but the na ha wo ho no e ye nam no o de bobo fruits bi jene ni garlic mu nyina obo no ho Obi bajo ka we kan English na my Leviticus Numbers ajo bajo kan ti my Numbers 11 verse 5 okay
say ya kan sunama ye di no Misrim kwa ne efre ne anamuna ne fan ne jene ne anyon no eye garlic okay but same fantifon no fa jene anyon it na person can English no okay obi fa yenko fast Numbers chapter 11 verse so be we fanti you want say can anyon no say sure then you are feeling there remember the fish which we did eat in Egypt really the cucumbers and the melons and the leek and the onions and the garlics enti sa je na busua no obo emu miensa je na busua nan no obo miensa leek ne de salad no yes sa you know the spring onions ana je ne onion yeah so na garlic onion se je ne na kasa dog ye wo mahodo okura bibiri kaka but you categorize it into four okay nti oba yen ha ya in fact say ye wo ne friends alata je ne ya kesi ya say no na common pa ansa na the friends asante foje ne no nkete no ansa na ye wo the friends spring onion no ansa na garlic and yes na wo white one bi wo ho and all the yes salad there and so I say why no nyina ka alata je ne no ho me no pa na pepper say me twitwa me peje na twitwa adi do kono na say bi de ya makwa ya ade a me pepper fita no pa nti nyina ka ne de nyina hye alata je ne na de emo nti dog said they were kase jene ne garlic ne de wo bobo sui melons ne a wo ke no ni partner se no yire ne hu di sa anuane ya eno ni apomodene onya nkwa eno ni ahodene eno ni nyini che so unim say garlic de bon me unim say yen ase yete no oye den thousands wo ni paduam sa oye den eti say yen kapo mudin say ye bai obi kura hu so yare na ase dey na nyam na mo so da mo ti da jozo kan kire ya adre na yen no ye nam krom ya ka du to amfiri ahwinim ya libi on say no na so nam se nyame adom ye de ne ma ba ko mienu men se be etuna kwan so ntino yare ne ba nyame adom yare ne ba nyame adom on say no because of say ye de nyame kan ye de ye adwuma sanity anti yare nipa bia ne de o ye den ya o ha bebam but ni se wo betimi ama o ha na fi mu content mo no ho na ye den na say ye no ye nkasa naturally no o ha ebebe nipadua ne ye po ye mpo na ye ya sa force sa kono num nuro dia ho na asamado ate na kondom asamado wate na kodom wa ba na num bagaya ye ka so bi aba na num bagaya je say wa ba na num ama ye den asi sa ya bibia betom bia kolon edunti na ye ba ha na ani abre no you say enipa wo ye den ya o ha beba nipadua nim but sa wo ye ne ma yi a wo didi se de nyame kire wo a emma wo yare sa no ana aduane a ye die na eno atimi di tosify yen on se nyame ne nyansan mu no eto e bi kura aduane bi ho a wo die ho ana sa wo ye mu hwie eye papa cause enipa wo timi nya sa natural eyi na ayemutuo na ayemhwie na on emma sabi efi nipadua nim kommo oh yes it is me sora no pa na makotoret baako na masako mienu se ma me dey ha me eni se menum aduro dabi baako mienu miensa ne nyina ye fi ya be sen fi ya dey free for air kono na hono de as you are being dehydrated he say ohun so e den e kommo esa san na fe dey wo pe kwan bi a sanity ba nye so ko ba ko mienu a na ase wo ko pedura nom dabi adaje na ye ni ai enti na o se we nya adaje a me ni pedua na ni pedua na obelo ko kwan bi so ya wo kura na fe de wo ho be nya mo o be nya adaje ama no o se na metaka papa bi a odo mu emufu bi asem no obi a wo emu na se ka ultimate ebe se ba se 1 month just 1 yakura no 1 month na obetimi da do emufu no edu kwa na normal obedi obenum nso obedi obenum nso sa 1 month no atimi ado ho awi once obe so di 1 week dokofo a o ja konum nso kura na ano ye ne dine onim se mmere no na o sei no o enso kura na ye ne dine o kotena se didi ada bia ne kura enso kura obetimi de pa no anu akọ ba bi no eno kura na ye odin na aduane 3 days and o yare ye the yare nso taking 1 month afi na ni so ntie no
ate no fe obeje bre sanity anu musuo enti nyabre ema oni padua no aduane say we don't rush in eating kakra inti dey see nsuo no muso no kakra so say jenny say oh ya say they say one you are intentional about your health okay oh say you are unim nipa dodo na anu maduro no ade enema mienu na very serious me hu obi odado so in fact na metete ma no ne di kan no consciousness se na ni dan ho so no consciousness and awareness se na ni e won ho so no na ewu se wo se onu maduro wo de bra to ho ada bi onye Empress de e pese e kan kosi ni se okay se eduro wo daduro so a ekun wo consciousness okay ekun wo awareness se bibia o se ye wo nipadua no akwa bi hormones bi wo mu a e ma yetimi ye ni dan ho so okay you are ultimate say you are very much aware of yourself okay eti ade we da bi menye we ade we da bi menye we ade we say me ye say we are aware we ankasa we are conscious of enema bi e dey atwa ho ahia da hia obi odaduro so na wo no mundo no sa de na ewu okay na ewu tibedure bi no eti na wo hwa obi kura timi na mo na ne mpaboa aworo abra wonim ohun so na won nam hakodu be say o ma hifie ni aba ne ho so say me mpaboa say ne mpaboa ya dey okay it in consciousness na awareness na ya won ni padua no ya dey emotionally na ya dey ewu eduro okay it eduro no it na obenfo hypocrite o say ma aduane a wudie enya eduro a wonom sa na eduro a person onom no enya aduane a wo dey let your food be your medicine and may your medicine be your food Bible man kasa kura no o ka eduro a Bible eduro na wo ka no eya haban enya eduro bia o ko eduro na yekoto no maabi no eya foreign to ye nipadua we enim no Debbie. Yeah, near force I introduce it. It do nipadua no ma na is a poison no. Nti na ekun eti na ye what side effects no e wo ye nipadua no so no. Yeah. Say de nyame kwan e ya adwuma a asama adu ntimi ko tre na ye de na kono on ba na no mu ba ya na wo de hwe se nipa dodo na etimi nya pod ahoden a ana se nipa gya yare a pharmacy way wo mo aboka hospital way yenko clinic way there be that's the secret say be ye because na no the form sa de chin ye bibia ko na no mu anunti na Bible Jeremiah chapter 6 verse 16 sad way o him Empress any the papa sa quotation way anu the form won ampu cheche won chiri hwe 6:16 no erade sie aha munko gina akwan so na mo say no quotation that one here the quotation na aba no o him Empress quotation aha na mumisa tete atempo no de okwampa no wo na munya de na so na munya home ma ye kra na ye say ye no so keke ye no obi ya so abe na no adi o be si nyame ankasa twa ne ho so ya bodi ye o nyame se yan ko ni ko busa oh pacho o hima pacho tita tempo ni na wo o kwasi ho bo ze na ho na de tikra edwa na wo kwasi na se de bi ya obi na menya wo mu se edibi se ye kokra na omo kira ye se ye de ye mfa so okay on pe test no okay omo kira ye mfa so okay Edina say ebetu aba kra say seni aba ye chire bi wo ba bi say o say me dey kan te pa ezefa ye dey say te fa say mo fa ye taka na obi nyamizra do dey chopa na ye pa o ma cho we dey chopa na nti adu awi a na akọ Roman 12 no Paul pa cho bi yenso ye ne pe onko ya adwen wo ho kan we ni wie we wi a 17 was what say na we ka je ma wi a say monye asoma totorobento hye no edi say ye tie mu ni aka say
So I know be says and I hear bomb and you bomb and you bomb up here. Now so was say yere nya say me tie for the be aso eden no I know eden o yere nya so David e papa no ye mfa so ya mo kan so eden ye tie say asa no bi kan esa jo asa amoka so mo mfa so no Fanati ni kama mimi pese em say ibi ho 19 ha enunti amanaman muntie na mo asafo munhunu dia erebeye wo Tiamia wonim ka so se na wasu a so etina Jeremiah eni Isaiah eya adwen se oh se si yentia ene na kono no e wasema de beden obetina kono obeko so abai na numba ya etiene no uze ni pe eko yale na de won konsia do yale na ai man prejare na sanse yen kura ya bibrem ha ya yale dinye belly kaka gure yale na kasa dino no kura skin ai kura de ai man prejare de so wa fa fanyina mo ene fanyina fanyina Driba Santore so na koye sa degenerative diseases na say the okay sichire yare ene sa hypertension mu no sa anemia no cardiovascular diseases mu bi wa na akoma na ehun no akoma na ehun no ulcerations of all kinds say peptic ulcer duodenal ulcer na sefo so bi leukemia sa cancer in the blood sa cystitis say bia na sa koye sa no bia but dog no question pass say wasanka dasani bia hu ni nipadua ana se ni body na chiwade eno ne ni aye hwe enye bibia na nipadua ne gitum David no ne ni aye kan bisa won se wa hu nipadua no hu ni e ma eye ma wo na afi se bibiara obedi bia nti won se ya na ta ko to Proverbs chapter 23 verse 1 to 3 o se what try so no obempo bedi dia o se dia si wani ye dey susu hu ye se bi ne hu ye che se me aduane esi manu ya mi bedi me ko do so de mi bedi aduane eye ma mi ana mi ni nyare ana mi die mi nyina so bi ana oh ti se me bi ho ye na mi so ho ye se sa aduane no ebe ha me ana se ha me ansa na ma eden etinya bibia ti be so no se ma ukon no na doko ade ibe no kra be sere no o se so o tran so no be point be di a de ti anim so ho ye na be so ni se na se o ye obi a o ye odu filipafo a so adua what they were down ma ka ha no obe kan Roman obe kan but Proverbs 23 okay dog abra adua bi die na mem ka yetie for say ye wo Facebook live na mesere say mo like dwumadie na mo fa mo comment bra me kan wo wi a share na obinya akonya enhwe bi mahu se mo share pa ba mo like na enye fe ene yesu ade pa dog say do fu dipefo won wa ya na tomire bia aduane bia se obehwe agu osi da bi mi wo ho wa men pa so obefo so wodi ayale eno na ya na ye nipadua na enye ntumu saa ntimi awie de me nde befo doctor de so ne se hu nipadua no ebi ya hoho ma wo nipadua wono ani body no ya oye hoho ma na unim ohima Empress bi ase unim se yentie se ne ye kan yentie se de se yentie ya ebedure bi no na bibi yekue mu bia no yenya we don't mind I don't care I don't care is big kind of be set in but yenim say awudro na eden ekue mu aduane ye di all right because we have even said it in this house on this platform say eduane bebre na ye kra ye ni ye fie no betime ye aduane ye bible aduane pa bible aduane pa it's not aduane ye toxic poison ubewi aduane e poison na dog mencha atiefo emeya ya ye aduane esi hoi obu ho silver ade a wode wonu stew wo mu ye silver wo se kura nkwantere a eno so te ni bosu te se silver na dem na wode wras ya kura no wode yiyi ano no wo bia woni se ne anwa wa ni de wa ye stew but end of the day no na nkwantere ni bi kura wo stew ni mu a egura ni padua ni mu abeya toxic eno na ye kase se wo ye stew a pe wooden spoon sa nwia die eno de ye stew and reverend say no ma waduane ne nye toxic maybe obi ko hospital me mo hospital ni din e wo area ho no okay Asante region na
asa na so mo eye ne surgery fact e won yam baby na mo ko hu se sa nikinika ne sina ya di yam ayi no na paile e won yam na ye huna mani o na nikinika ne sina ewe na ewe akwai aduane ni mu a aburo na okwa yam ye ne nuamu na ewo wakam konkonje ni wie ye na nuamu na ewo time ezo ye kwase ne sen nikinika e kwase ne sen no na se ewe no ewe kwa aduane ni ewe kwai ye nuane na ayedi na dog obi koto dokono nkran dokono na wogusu a wodi no hu silver shine sa wadu sapo eno so kumpa eno mo ye nuane ni bebre obi nipa bebre won so problem ye sa ade no sa silver shine you ko shewun so ma se anu yusu kura na because na sa ade silver shine so yusu a sa shine no yusu a he o de o twi silver no we no o de sanfrumu na se la fa nso gum bo se shine na eden hu se ni trace eden egum o de abra obetimi ayam kosua hoho no kosua ho ana se nyankyere ne haban yam ne fiko ana enso ya fa twi wo silver ho eno ebeda na adwa na enso ya enso ana de ye ko le mo kra de samne board e sua treo nti ye beko so awusa asamando beko so aba na mu ba ya oh yes edi sane ma wenti no e na atam bia ne ye wo hawo dog sister eba nkunya wo kan ye she no titi gu rubber so won za rubber ye di bo ba kupoi she o ye ka abra wo pe body ha ban watoto ho kakra aya na ya ambega ze yellow ka ya na enipa adwin se ni me bi wa wo ya na no anti doki body ha high flavor ne wura bankuni mu a different level kra dimize me to bura ya me ta pe se ye fen she abura na ha ban ni bi mu sa na sama na ye hwehwe ayi doki 23 no 1 no okay na fi ko romance ya besere se de ye kan ya besere pa se mo aya mota ka bankudi gu raba mu no ekumo me ya sure se bedroom me bin doctor be ma ya kan won kwa sa e ho ne ye besua ade ye wo ho hye no sija so no ti gu raba mu sa papa ye raba no a chekere no abopo na bankun wa kere ne sa nti de wo raba ni mo ye eyi ehia se wo se wura bankun ni mu na wuram eti de nyema bebre na bre ni padua no yesua ade maka cho se dwuma die ni din de enkwa ehia ti me so ma nkwa ho hia wate nyame wodo nkwa na che wawie ba wo na wo se wo hwe so yie na ma watimi anyina che anti doki yenkwa Proverbs 23 1 and 2 oh se dey okay 1 to 3 okay se wotena se ne obrempon redidi a susu de wo wanim no ho yie na se wo ye odufudipafo a ete se wo de sekare to minimu ma wo kon no na kono no kwade na eye na ada aduane na dog de fu ye aduane amekoto ye jollof nye jollof ketua o chese na ma da so na anti do kikan me mo jollof ise anwa na mensa ho na asemi susu se aduane na ansa na madi ebe den eno de metie for se sa na mama bi kan de otie ye sa na o kan se Empress asem ha kan die o se dwene ho ye de fu na aduane na ebe den ebi se o se ye se o de fu ye na ye ma ye hu Daniel okay yeah Daniel chapter 1 verse 8 okay enche na ye ma frefo abam ye ne be mo bam ya to so next week and the dog will be 3 minutes per 2:10 mama okay just we na afrefo ebam bi 1:8 Daniel 1 verse 8 okay na Daniel bo ni tirim se oremfa ohene aduane ne nsa onom no ngu ne ho fi enti osre apiafo hene no na wangu ne ho fi so koso kakre mai we de koso kakre mai ko ye di si ha ye na onyankopon ma Daniel nya apiafo hene no anim adoye ne mopro na apiafo hene no ka kire Daniel se okay misuro efri se anya mi wura ohene a wayi mu aduane ne mu anonne no behunu mu anim se eye mobomobo sene mu atipemfo brante kwa no die koso de koso okay ene 11 ena Daniel ka kire opiafo hene no na ena Daniel ka kire opiani a apiafo hene no de no asi Daniel Hanania okay Misael ne Asaria so ne say
so won ko ahwe na du na wama yen afuomu nuane ne nsuo ano so ate ade ohene ohempon aduane aya no soche no dan ese sa aduane odi a sabi ebegu ne nipadua ho fi ebegu ne ho fi itu omo mo mfumu nuaba nyado amo ne sa ne menema no won fa nsuo kekenye den enka ho adu ampacho de kan ko na wodi wani ahwe yen ne mrante wa wodi ahennuane no anim na sade ubehunu no woni wo nkoa adi ni sa ko ode ko ko ye wie by 10 ya na opene dia wokan no so na oso won hwe dadu na dadu no wie duro no wohunu won anim se eye fe na won honam aba won ho sene mrante wa wodi ahennuane no ko na fe ko jam ko verse 17 o say won wa Daniel ni nuanom me san kan ho ya na no o mo edi sa nyado ne fom nuane ne nsuo me keke no o si 10 days no edu ye no na o ma fo du so mo wa fe o mo ni pedu ahia no me sin wo mo a ewi enam preko nam ne sa so no this year no verse 17 no say na mrante wa ba na yi onyankopon ma won nwoma ni nyansa nyina mu nimdie ni anitie o mu ni anini nti a o mu die ni nti no e ma ebi o ma dwene ani na Daniel nya anisuade hunu ne daye nyina mu nhunu mu aba na o be kan be wie no edu bra o hin Nebukadnezar e ko so o ma hwe no o hin na nkasa na kubu some question ni obi a na ohun se sankrofo nan o madwinwa bie far head of omudi wo hina nkasa eduane no verse 20 ba to kan me nti na nyansa ni hunumu asem biara ohini bisa won ohunu won se wo chane nkro akuro chirefo na epediafo okay wo ahini nyina mu okay ni nyina mu mpredu okay aya double 10 times omunim nyansa sen omo oye my brother double crowd what is so 10 times 10 times okay on says here no it say empo there's this connection between aduanidie and sabi amumesua yeah ntinkwala da bia bo say na bo na anopa en na ye mi hu akoda bi na anopa tutu akoda ko school anopa tutu that of it afọ wo de mesramo se o ba pa no batutu ebi ensuo kura o ma ne bi no man okay aduane sei skete man pa kura ye de enko ne yam ukọ wanim kakra nka be hu de only ice cream na okfa ice cream okfa toffee okfa lewa okfa we ana batutu no adai because wa anya ne sa ne ba na eden obesu na kwala ne so be hu se ne ma miniska na sa kwa no so no akoda ya otadi sa ne menema no ya pa no so da de bebere sa akoda bia hu omani mu a o be sickly they appear sickly ala bebere nya diabetes kola kitikiti anopa tutu ya bibia nkone mu no na odi sugar sugar sweet debi wanyama am say abrinite we dey nko ya brana ya be Dr. Kwajo Owusu Adiomi yenye udeni uyebue Bese Liberty 92.7 FM fidi kesi eswa na obesia saadie we numo Dr. Bohu de wuro sa e wo fi ha se aya tedi nuaba